Setopo sa mosadi wa mengwaga ye 46 Chisemango Gumbo se hweditšwe ka polasing ye ya go ipata le mmila wa matlala ka sešego ka ntlenyana ga Polokwane. Gumbo yo e bego e le modudi wa Zimbabwe e be e le yena yo a šomago ka lapeng la gagwe gomme o tlogela bana ba gagwe ba bane. Themba Dube yo a pharulego ka melato ya dipolao tše o gononelwa gore o be a go ka goketša basadi ka go ba tshepiša mošomo morago a ba tlhasela ge ba fihla. Maphodisa a re Dube o šomišitše sellathekeng sa yo mongwe wa batšwasehlabelo go leletša ba lapa la gabo motšwasehlabelo gore ba mo lefe mašeleng gore a kgone go lokolola leloko la bona. Maphodisa ba ile ba lota sellathekeng seo mohlala morago ba mo swara. Morwarre wa Gumbo o re o kwešišitše bohloko kudu ke polao ya kgaetšedi ya gagwe. Ke tile mo re ko bona gore sister ya ka ba mo latlileng ona, so ke nyaka gore ke leboe mapurisa le ba go jia ditaba ba ntešitše mo. Tlhatsi yeo e hweditšego setopo sa Gumbo o re o ile a garoga matswalo ge a hwetša setopo ka polaseng yeo a šomago go yona. Ke be ke sebela ka mo ke le Sunday thapama, so ke ka mogare ga polase, and then ka bona tše ka reng ke bona motho a robetše la mathomo ke bona tše ka reng ke bona motho a robetše mo fase, and then ka batamela gannyane gore ke bone gore o robetše go ba o diragalang ka yena. So ge ke batamela ka bona gore a e ka re motho ola ga a sa phele, and then ka se batamele gausi kudu le yena sa nka mmatamela gausi. So ke no mmonela bogole, and then ka founela makgowa ba le go ba botša gore go na le motho ka mo polaseng, then ba tswelela after mo ba bitša maphodisa. Mongpolasa o re o ile a tlabja ke tšeo matlhogo a gagwe a mmontšhitšego tšona. O re gape o ile a batamela a hwetša setopo seo se le maemong ao a sa lešego di wela. James phoned me on the Sunday and he told me there's a body on the farm, and I came rushing to the farm because I'm staying in town. And then he showed me there's a body from a distance because he didn't want to go near. And when I went near there, he was saying it was a man. So I went there, I saw the body was a woman. Mo ke fao setopo sa motšwasehlabelo wa mengwaga 25 Andrea Chulo se hweditšego gona. Themba Dube yo a latofatšwago ka go bolaya basadi ba šupa mo Polokwane o pharao ka melato ye šupa ya polao le ye šupa ya go tšhabišwa go letetše gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ya sešego ka la 27 kgweding ya Pherekgong e le go January išago. Na ke koketšo motau wa ditaba tša SABC Polokwane.